Yande dalam. Yo. Ko portable ma be. Ko papa andi be. Andi be mobe. Mobe no andi o. Tant bien. Babe ngani. Esira be ani. Ko babe mani. Mobe ngini wo annabi duma. Mais on a deux versions. Comme il y a pour la première fois. Mais il n'y a pas de problème. Il y a Kugo. Il y a aussi. Il y a ici. Pour la deuxième fois, je vis à complètement libre. En disant que tu n'es pas son enfant. Babé, vrai ou faux? Non, vrai ou faux? Oui, non. Ah, mais on vient de quoi nous? À toi, tu es on a how. Misikana wana Eh, nyawore hakuna mape famio beregla ko min ko ani na ko walela yo non kono do woniri min kono mi andi baba yo mi laba ne ko laba la la puy ko nyande wa ko mi wocci hondo la ilaha illallah muhammadu rasulullah kono kaydi ko mi yawno ko mi inni mi do wocci mo mi do joyti no hajun ka suudu do ko adil mun hocca ko woni so njude do mi wolan non na yimbe woni o no ngara no ronkini woti aduna mun babe ayi babe na babe fonde ngite di babe na acce hakke milando na ko o do hoccu don non ko kan gonni mama la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi tubi yo allah mi tubi yo joma mi tubi yo Allah, mi tubi yo joma. ande bobo tawullu Mi tubi yo Allah. ande wadi tawullu nele bobo Achanela. Mama. Mais, mon commandant, écoutez, problème? attendez. Mais moi je me pose la question maintenant. C'est Je suis là à régler la situation, à contrôler la situation. Ok, maman, y a-t-il un problème? Ok, vous savez à quoi? Lui, il est condamné. À mort, Kadi. Ok, il est condamné. Papa, vous pouvez disposer. Vous pouvez disposer. Hé, brigadier. Maman, écoutez. Nous ne sommes pas là pour rencontrer des bolivers ou des charabias. Hé, brigadier. Dudam. Brigadier. Attendez, brigadier. Hé, la porte entendez. Hé, papa. Quittez, nous on veut faire minute. Quittez, hé, brigadier. Mettez le dents. Problème encore. Maintenant, vous allez revenir. Je ne comprends pas. Je ne comprends plus maintenant. Hé, attendez. Écoutez. Non, vous écoutez. Vous m'écoutez d'abord, s'il vous plaît. Vous êtes sous ma responsabilité. Ok? Quand on est Thomas. Hé, papa. Allez, connaissez Thomas. Oh non, il faut tout le monde continuer à voir. Comment on Moi, je ne veux pas. Et on nous. Mama. Mama kokotoa. Atia kenene bobo milandoma. Mama pandandi sani. Si mi fami wanje tombo bo kecce do wallini mo ba continuer do. Silangani no hewtirero ni midanko to no kadi. Ja ko mo chalo. Kadi tenela mineje. Mama kokota mifana jombi ndemu. Sokelam condamné à mort. Sokelam mi kadi.
Allah. Ne me touche pas. Achemi wato. Non. Achemi wato. Non, achemi wato. Achemi wato. Choquez la fio. Choquez la condamné à mort. Ma fille, s'il te plaît. Maman, ne me touche pas. Laisse-moi. Tu ne me touches même pas. Pendant des années, tu m'as mis. Tu m'as mis dans les problèmes. Aïe quoi. Pourquoi? He been fuck me to the son of Kafino heavy rabbit. Fino Dankoro and that one want the gang. Allah, heavy video. We are it to hiker. La femme. Bama. On monte à l'eau. Lui, on m'a dit qu'il y a un compoulet. Compoulet. Nari nene goto be ko yidi ndirta. Eh quoi? Commandant. Non. Solo moi vas-y on. Tu. Aje tu dia tahu. Tu. Fi Allah. Fi Allah. Jumpa niyo. Ya fanya langu mibuni. Min kadi wana sabwani. Siko sako wapitan ko to na obo. Kono mi wawa tamal gol bi ko fiyo do. O sagata mo hiwron don ba wona jatigi yagal mi hebi o na e nder welo mi hebi o na e nder giggol mi hebi o ko mi hebi o hari la yalti la yey nelal biro ange babenga ko e nder dum mi nibbi ka lawol mi fotti e bandibe be violila mi wawata no hebugol o bi do yeso ga aybe amen be mi wawata no hebugol o ɓiɗɗo mi jogo o mi ndara o hara miɗo welti ko on tuma yalto ɗon fiyan hari miɗo jiidi yo bobo hari komi ɓeyɗo kecco ñande weta e peyra men on ko nden ñande mi ƴetti o bobo mi maroymo ka contenaire ɗon mi ndaari kadi ha ƴettuɗo mo ngari ƴetti kono hari mi andali ko hombo ƴettimo tigiri fi Allah koto mi marali o gundu fiita o andoyo ñande go mi marali o fi bonnugol dewgal langal simi yiɗa noon mi haykata no bo kono hari mi wawata yafa koto yafa koto Imi hande mi añima komi heɓata ko mi añanima projet mo yewtuɗen enen ɗiɗo fi dewgal tu t'imagines dewgal ko yewtante na projet mo 1 année ma 2 ans c'est pour tout bon hande mi suuɗalima fus ene min mi yalti fiima jombugol miɗo yiɗuma sa innilan goɗɗo no wiyoluma yiɗa mari ɓiɗɗo a sikkude mo wona capable dankagol on ɗon kon
ko suuduɗa ɗon des années ɗum dow ma on feeñi hande na giggol on ɓiɗɗo ma jogitiɗa eyno min mi hutike ma ça te sert à quoi maintenant ɓennene gotoɓe ɗo ɗiɗo kanko bama e kadi basin ara mi alano insistude ɗi probléme ji ɗo ɓe ɗiɗo jombidiri andi ko honno Allah monanortoma harayɗa andi embere junubu ko waɗɗa kon ɗum suuɗani modi mum gundo mum on ɗum huluɗa ko hulunoɗa o ko hulunoɗa ko si Allah no moyno jombidiren enen ndi hande na giggol ɓiɗɗo ma on gorko ɗon jogitiɗa ndaro woni sagata tu as toutes les possibilités qu'il faut dankagol oɗo harayno hande na ɗum ɗo wonno yeyde min kadi mi hutike ma non joni hande hay ko on ɗum tigirde waɗi mi hutike ma tawtitimaji ekkito kala ko heɓuma sendoda e moodi ma ko mi woni confident jo ma on ko mi woni meilleur ami ma on ko ene sendoda taɗi fof komi nawnata ɗo kon fof ko an lottatala si a nawni ɗo komin lottama e suuɗidirta piiji ɗin fof donc toi tu te permets natugol piiji tawata ina andi ala lonɗi wonoya e retombeji ma qu'est ce que je peux faire mi wikkotako ma sabu ɗum mi raɗotako ma sabu ɗum ko woni tun hande kadi mi watama holade no mi holornoma non Oh